내 주의 손을 붙잡고
오라 우리가 주께 찬양드리며 주님께 찬양해 우리 구원의 반석향에 즐거이 부르자. 오라 우리가 주께 찬양드리며 주님께 찬양해 우리 구원의 반석향에 즐거이 부르자. 여호와님을 위대하시며 모든 시 가운데 계시도다. 오라 우리가 주께 찬양해서 찬양해 구원의 반석향에 즐거이 부르자. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me encuentro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies,
No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana que se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro,
tan cierto como en la mañana que se levanta el sol, tan cierto como yo le hable y me puedes oír. Aleluya. 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 Gloria a Jesús, tú eres mi rey. Aleluya. 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 Gloria a Jesús, tú eres mi rey. Aleluya. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. Así es el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá.
me fortalecerá. Así es el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, muy buenas noches una vez más, hermanos y hermanas. Y una vez más sean bienvenidos a esta segunda noche de la gran campaña con el pastor Jung-Gun Park de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Nueva York de los Estados Unidos. Bien, vamos a continuar con el programa. Ahora vamos a tener también el tiempo de la oración. Para ello voy a invitar al pastor Daniel Toro de la Iglesia El Shaddai para que nos dirija con la oración. Buenas noches. Vamos a orar. En esta noche vamos a agradecer a Dios. Pido que todos puedan inclinar su rostro, por favor. Señor, te damos gracias en esta noche porque usted nos permite compartir juntos, Señor, la segunda noche aquí de Seminario Bíblico en esta preciosa iglesia, Generación de Fuego, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, por las vidas, Señor, que van a llegar. Te pedimos por las personas que van a llegar, Señor. Que usted pueda trabajar en cada corazón, Señor. Este evangelio es muy poderoso, Señor. Usted, Señor, me había dado su palabra. Esa palabra había llegado a mi corazón, Señor, como una semilla
que crece y da fruto al 100 por 1, Señor. Padre Santo, es por gracia, Señor. No es por nuestras obras, Señor. Todo fue por tu gracia, Señor. Todo fue por su misericordia, Señor. Usted había muerto en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados y en el tercer día resucitó para nuestra justificación, Señor. Padre, estoy agradecido. En esta noche usted me permite orar por muchas personas que están acá presentes, Señor. Usted arranque toda incredulidad y que las personas puedan aceptar esta palabra, Señor, que va a ser predicada. Porque esta palabra se escribió para nuestra enseñanza, Señor. Bendiga a los pastores, los hermanos, los líderes presentes de las provincias que han llegado, de los diferentes departamentos y diferentes países que están acá. Gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor John Gupar, que ha llegado desde Estados Unidos, desde Nueva York, con un corazón dispuesto para darnos la palabra, Señor. Bendiga la vida del siervo. Estamos muy contentos en esta noche, Señor. Bendiga a la iglesia, Generación de Fuego, al pastor, a todos sus líderes, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Amén. Si de esta manera Dios nos permite estar aquí. Agradecemos también de antemano al pastor Marcelo Espejo, quien es el pastor principal de la Iglesia Generación de Fuego, y a todos los líderes que también le colaboran, y también, por supuesto, a su esposa, la pastora Alicia. Y estamos muy contentos por estar aquí reunidos juntamente con todos los hermanos de la Iglesia Generación de Fuego, con un mismo corazón, trabajando por el Evangelio. Amén. Bien, vamos a continuar con nuestro programa. Ahora tenemos una presentación teatral, un teatro musical, a cargo del grupo de jóvenes Rescatando Vidas para Cristo de la Iglesia Generación de Fuego, y ellos nos interpretarán este teatro musical con el título del teatro, Primero nos amó. Vamos a recibirlos con fuertes aplausos. Cuán bello es quien murió por mí, fui perdonado, yo fui encontrado. Caminaré en tus promesas, permaneceré, a ti miraré, solo en ti confiaré. Fue tu cruz la que me salvó, fue tu amor que me rescató. Por eso canto adoración al que Él es el gran yo soy. Caminar
canción para que todos oigan que hay alguien que primero nos amó. Hoy yo canto esta canción para que todos oigan que hay alguien que primero nos amó. Por eso que hoy yo canto esta canción para que todos oigan que hay alguien que primero nos amó. Que primero nos amó. Fue tu cruz la que me salvó, fue tu amor que me rescató. Por eso canto adoración al que es el gran yo soy. Fue tu sangre que me limpió, fue tu voz la que me llamó, fue la gracia de un buen padre la que me enamoró. Sí, muchas gracias a la presentación de los jóvenes del grupo Rescatando Vidas para Cristo. ¿Qué les pareció la presentación? Sí, una presentación muy significativa, ¿verdad? De esa manera, nosotros también hemos vivido siendo guiados por los deseos de la carne, siendo arrastrados por nuestros pensamientos y sufriendo en nuestra vida. Sin embargo, a través de Jesucristo, por medio de su muerte, Él nos dio la libertad. Amén, perdonando todos nuestros pecados. Vamos a continuar con nuestro programa. Ahora también vamos a presentar al coro Suyaña. Ellos son un grupo de hermanos que van a interpretar dos alabanzas. La primera, cuando venga el Señor. La segunda, tu palabra es más valiosa que el oro. Vamos a recibirlos con fuertes aplausos al grupo Suyaña.
Muchas gracias. Brindemos otro fuerte aplauso para el coro Suyaña. Sí, estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios en esta noche por estar aquí presentes, reunidos todos juntos con un mismo corazón, alabando al Señor. Amén. Nuestro país se caracteriza por tener diversas culturas, costumbres, ¿verdad? Y en esta noche también el coro Suyaña estaba interpretando las alabanzas en el idioma aymara, un idioma nativo de nuestro país en Bolivia, y también alabando en el ritmo huayno. ¿Les pareció agradable escuchar? Sí. Bien, vamos a continuar con nuestro programa. Tenemos también el coro Nueva Alegría. Ellos también van a interpretar una alabanza, la alabanza 122, Toda mi alegría. Vamos a recibirlos con fuertes aplausos. Mi Señor es verdadero, bueno y lleno de piedad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. El amor de Jesucristo es mi eterna salvación. Hizo todos mis pecados blancos como la nieve. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. La mano de Jesucristo cada día me guía. Su poder es mi reposo, Él es todo para mí. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Alabo a Jesucristo, fuente de agua viva. Lo haré al Rey de gloria por toda la eternidad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Sí, muchas gracias. Y el seminario bíblico o la gran campaña bíblica se está transmitiendo por diferentes medios de comunicación. Estamos también a través de las redes sociales y a través de la página de Facebook Iglesia Generación de Fuego y también de la página de Facebook Iglesia Misión Buenas Nuevas Bolivia, también por YouTube, por Misión Buenas Nuevas Bolivia,
y por medio de Jerusalén Radio. Y queremos saludar a todos los que están escuchándonos, siguiéndonos a través de la radio, a través de las redes sociales, pues reciban un saludo cordial de parte de acá de la Iglesia Generación de Fuego, también desde este lugar que se está transmitiendo esta gran campaña evangelística. Ha llegado ahora el momento más esperado de escuchar la palabra de Dios. Espero que todos los hermanos puedan estar atentos y también disponer el corazón. Para ello les pido que puedan apagar su dispositivo o poner en vibrador. Bien, vamos a recibir con fuertes aplausos al pastor Jong-gun Park en esta noche, quien estará compartiendo la palabra de Dios. Sumaq ch'isiykachu tukuypaq wawqimasis. Kunan ch'isi qhawarisunchis Génesis libruta suqta t'aqayninpi. Génesis libruta ñawirisunchis suqta t'aqayninpi chunka wayuchiy llayninta. Qanqa ruway arkata gofer madramanta. Ukhunpitaq ruway ashkha cuartosta hinaspataq manchaywan llunch'ari ukhunta hawantawan tukuy laqrasninta ama yaku yaykunanpaq kay hinata arkata ruwanki sayt'unman ruwanki. Pacha 15 chunka pisqayuq metrosninta kinraynintaq iskay chunka iskayniyuq metros pisqa chunka centimetrosniyuqta. Sayaynintataq chunka 15 metros pisqa chunka centimetrosniyuqta ruwanki. Chanta ruway 15 alto patasniyuqta ventanayuqta chaytaq kachun techo uramanta qusqan metropi ladonpitaq punkuta ruwanki. Ñuqaqa hatun parata parachimusaq yakuqa kay pachata ampanankama. Kay pachapi tukuy kawsaqkunata chinkachinanpaq hallp'a patapi tukuy ima kawsaqkuna wañunqanku. Qanwantaqri ruwasaq utratuta qan yaykunki arkaman hinallataq yaykunqanku churisniyki warmiyki ñuch'asniyki ima chanta arkaman qhatiykunki chinatawan urqutawan sapa animalesmanta kay pachapi. Kay chikamanta chay animalesqawan qanqanku kawsankunankupaq qanwan qusqa yaykunqanku tukuy laya animalesmanta iskaykama phawaqkunamanta uywasmanta tukuy qhatatukuq animalesmanta ima paykunapis kawsanankupaq hinallataq tukuy laya mikhunata tantay waqachayta qan mikhunaykipaq hinallataq animales mikhunanpis hinispa nirqa Diosqa. Ahinata Noeqa ruwarqa Dios imaynatachus payman nisqanman hina. Sudamericanapi tiyan Amazonan. Chay Amazonapi llaqta karqa
Usuna chay llaqtamanta lluqsisqa kasaq chay qhariq qhipanpi imachus nispa chaypi kuyurirqa usqhayta pay arkonta urquspa chanta apuntasarqa payqa. Chay sunaq ñawpa qinpi huk leopardo qhawaykachasarqa chay arkonta hap'ispa payqa disparasarqa. Chay leopardoqa runata qhawaspa pisimanta paysarqa hinallamanta uqa phinkirpayarqa. Chay runapis mancharikuspa payqa disparaspa urmarqa. Wawqi masi chay arco maymanchus rinqachayqa chay runa wañunqachu? Chay runaqa t'ukurirqa wañusaqcha nispa chay leopardota qhawarispa chay arcoqa chiqanta rirqa. Chanta chay runa manchay kusisqa kasarqa chay ruwasqamanta. Kuna ñuqa leopardota wañuchini nispa. Qankuna leopardo aychanta mikhunkichuschu? Mana sino mikhunkichishchu? Ñuqapis mana hayk'aq chayta qhawanichu. Chay Amazonas llaqtapi mikhunku sino. Chay aychata mana allin yachanichu, pero chay qaranqa sumaqmanta apaykachakun. Warmisqa chay leopardo qaranta manchay k'achit warmisqa kashan chayqa. Kunan p'unchay ñuqa leopardota wañuchini. Chay qhariqa leopardota hap'ispa umbrunpi q'ipimunarqa. Ñawpa qinpi payqa muspharisarqa leopardowan. Waq leopardo kallantaqchu nispa. Uqtawan payqa arkunta urquspa chiqanta qhawarispa disparasarqa. Kunan p'unchayqa suertewan hamuspa hinani nispa payqa apuntasarqa. Chaypi leopardo uñan chaypi kasarqa. Chay runaqa chay uñaq mamanta wañuchisqa. Chay leopardo uñanqa michi hina manchay munaykacharqa. Hinata wataykuspa chay leopardo wañusqa kasarqa. Chantapis mamanta hombroman churaykuspa chay uñanta apakapurqa y chay llaqtapi wawash phullasarqanku. Chay wawasqa chaypi phullasarqanku chayman chay uñata haywarqa payqa. Kay leopardo uñito qhawarichis manchay k'achito nispa manchay k'achito kay uñaqa nispa qhawarirqanku. Ñuqa kayta qankunaman regalasqaykichis apakapuychis nisarqa. Chay leopardo uñanqa mana hayk'aq aychata haywanaykichishchu tiyan nispa nirqa. Chay wawasqa runa masinwan hina kasarqanku chay uñawan. Huk p'unchaytaq runa chay llaqtamanta palasarqa chay michichu nispa qhawarirqa. Wawasqa nirqanku mana kayqa leopardo uñan nispa. Leopardo uñantachu qankuna iwasankichis nispa. Mana wawash chayta apaykachiychishchu chayqa peligroso nispa. Qankunakuna wañuchinaykichis tiyan chaytaqa nispa. Wawash chayta uyarispa waqasarqanku. Mana wañuchiykumanchu nispa ama wañuchiychu nispa.
Chay leopardo ñaqa runamasiku hina ñuqaykuwan nispa wawash nirqanku. Chay jefe chay llaqtamanta chay wawash uyarispa ma wañuchiyatarqachu chay leopardo uñataqa. Chay uña killa, iskay killa, 15 killa, suqta killapis ratu wiñarpayarqa. Mana aychata llamirispa chay leopardo uñaqa mansitu wiñarisarqa. Wawaspa chay sumaq kasarqa chay leopardo selvapi wawaswan khuspa purispa wakinkuna animales ayqaq kanku. Wawaswan khuska pullasarqa chay leopardo uñaqa. Imaraykutaq chay llaqtaykumanta jefe wañuchimunarqa chay hina mansitu kay uñaqa nispa pero hinapi p'unchay wawas rinku selvaman pukllaq chaypitaq karqa urmanapaq hina chaymanta uknin kaq wawa chayniqta rispa urmaykurqa. Chay wawa chaymanta urmaspa urakama chayarqa y wakinkunataq wawas muyuykamusarqanku pero leopardo chayqanta ukllapi hink'ispa chayarqa wawaqpaqmanqa. Chay wawaq muqitunqa lluchuykukusqa chaymanta llawar lluqsisarqa. Leopardotaq chayta llaqwayta qallarirqa chay llawarta. Chay leopardoqa mana hayk'apis llawarta llamisqachu. Chay wawaq llawarninta llaqwaspa ñawishnin ujinayarpayarqa. Chay leopardo sunqunpiqa imaynachus pay kasqanta chaypi sunqun lluqsirqa llaqwarispa llawartaqa hinamanta wawata payqa wañurpayacharqa. Chaymanta uqkuna wawash chimpasallarqankutaq. Chanta chay leopardo simin llawarlla kasarqa imataq nispa qhawarirqanku pero mana ñatirqankuchu imatapis ruwayta. Hinamanta leopardoqa selvapi chinkaripurqa. Wawqi mas leopardota mana hayk'apis wasipi iwayta atinkichikchu chayqa punichari. Tiyan animales wasipi iwanapaqqa. Alqota, michita iway atinchis chayqa punichari wawqi masis. Leopardota, lobota ima mana wasipi iway atinkichischu. Chay leopardo originninqa wañuchinanpaq kasan. Chayqa punichari. Chay leopardo ñuqa urmasaqti salvawan nispa nisunman. Chay leopardo allin leopardo chukaman mana hinachu. Mayumanta urqanchis kanpis leopardoqa. Mana leopardowan khuska kayta atinchikchu. Chay leopardo huch'imanta pacha ñuqanchiswan khuska purispa payqa mansu kaspa hina. Hinapis kan. Chay leopardoqa mana puri atinchu, mana tifray atinchu origenninta. Mana hayk'aq runawan leopardo kawsay atinchu.
Kuska runawan kayta atinchayqa jaulata ruwanan tiyan chaypi wisq'asqa kananpaq jaulata fierromanta ruwanan tiyan chay jaula ukhupi wisq'asqa kanan tiyan chaytapish chay wisq'asqa kanan tiyan chayqa punichari chantapis hina ruwaspa manchay peligroso kasan imami cuidakuspapis rato leopardoqa hap'in astawan allin kasan chay leopardutaqa wañuchinay leopardochi yachaman runa llaqta runasta wataqmanta riman wañuchiq imaraykuta leopardo runasta wañuchinri huch'imanta pacha manso karqa imaraykuta kunan pay wañuchin chay animal mayupi kasaspa mayumanta salvawanchis chayraykuchu wasipi kuska iwananchis tiyan chay leopardota wawashniykichis leopardowan kuskachu wiñananku tiyan mana chari yanapawanchis kanpis huch'imanta manso karqa leopardoqa mayumanta urquwanchis kanpis leopardoqa wañuchinaykichis tiyan mana wañuchinkichis chayqa peligroso chayqa waq runasta hap'inqa chayqa punchari wawqimasis Diospis kikillantaq Dios ñuqanchista qhawaspa hinamanta kay leopardoqa mayupi urmarqa chay tiempopi salvawarqanchis huch'uy kasaspa leopardoqa mansito karqa Bibliapi ñawirispa Caínmanta lluqsinkaypi chay Caínpatapi sunqunpi chay león pata hina karqa sunqunqa Caínmanta ruwarqa Caínqa sullk'anta wañuchirqa sullk'anta wañuchispa chayqa uhinayan sunqun chayrayku payqa chay leopardo manso kanpis y wawaswan kuska purispa kanpis huch'imanta pacha mansito karqa huch'y kasaspa wawasta mayumanta urqurqa charayku kunan chay leopardota wañuchinanku tiyan chayqa punichari qankunapis hinatachu t'ukrinkichis chayqa punichari Diospis ñuqanchista qhawaspa kikinta ñuqanchispipis pakasqa kasan ima ocasión chayamuqtin ñuqanchis wanchita atinchis chayqa punichari chay sunqupis sunqunchispi kallantaq allin obranchista qhawarispa chantapis ñuqanchis allinta servisanchis Diosta wakinkunamanta astawan allinta servispa hinanchis runasqa t'ukurinku allin ruwasqayrayku Diosqa munawanqa nispa kunanchis qankuna sut'ita kayta entiendenaykichis tiyan chay uña mansito karqa kanpis pe wawaswan kuska kasarqa
yaku mayupi wawata apasarqa hina chay leopardo ñaqa salvarqa chay wawataqa. Pero leopardota wañuchinanku tiyanchayqa punichari. Imarayku leopardo sonqonpiqa kashan pay runa llawar aycha mikhuspa kawsanan. Ñuqanchik leopardota hap'ispaqa Diospis qankunata qhawaspa kikillantataq leopardota hina qhawasunkisaman. Charayku Dios qankunata mana munayta atisunkichischu. Tukuy mas runaq ruwasqan mana allinchu nin Diosqa. Charayku niwanchis tukuy runasta t'unanay tiyan nispa, chinkachina wañuchinay tiyan nispa. Imaraykutaq mana imataq mana allinchu kasan Diospaq. Tukuy ima ruwasqanqa religioso hinalla kashan. Charayku Dios mana munanchu imatapis runaq ruwasqantaqa. Ñuqanchik yachanchik leopardota Diosqa sonqonchista sumaq riqsin. Charayku huk ñanlla tiyan salvación chayananpaq ñuqanchispaq. Chayqa gracias sutiyuq kasan. Ch'isi ñuqanchis ñawirinchis Noé graciata risqanta Diospaq ñawpaqinpi. Bibliapi imayna runata graciata tarirqari? Qankuna San Lucas chunkapi qayuq t'aqayninta chay hijo prodigota qhawankichischu? Kuraq kaq wawan tukuy sunqunwan tatanta yanapaq chaychu graciata tarirqa? Mana. Askha huchayuq chantapas faltan karqa. Chay wawan pichus chay tukuy imata tukurpasqa tukuy ima qusqanta chay graciata tarin. Jerico llaqtapipis Josué. Qankuna riqsinkichichu Josépa kawsaynita Jerico llaqtapi. Tukuy wañurqanku kanpis pero ayllulla chaypi kawsarirqa chayqa kashan. Pita kashan chay? Tukuy sonqowan Dios sirvirqa chaychu kashan? O tukuy kamachinasta funt'aqchu kasan? Allin kaq obras ruwaqchu kasan? Mana hinachu. Pitaq tar? Ramera Rahab. Rahab mana payllachu chayqa punichari? Rahab imanita munan? Pita karqa pay? Bibliapi nin ramera Rahab nispa. Chayqa punichari? Dios chay gracianta t'akarqa chay millay llaqtapi Jesucristo kay pachapi tiyaspa imata ruwarqa? Pitaq gracianta di Jesucristo tataripan? Pitaq? Saqueo publicano. Chay adúltera warmi chayqa punichari? Lepronqoyniyuqkuna. Jesucristo ladunpi crucificasqa kashan chay suwa. Kay runaqa mandamientosta funt'arqachu? Allintachu sirvirqa Diosta? K'achachu karqa pay? Pesachikurqachu charaykuchu Jesucristo ñawpaqanpi graciata paytarqa chayqa punichari? Mana hinachu kasan. Chantapis faltarqa, manchay khuchikarqa, adulteriota ima ruwarqa, hucha ruwaspa payqa cruzpi wañu. Chanta llawarin ch'unqaspa runaspata chay saqueo publicano hina. Kunanch'isi imayna runasta Jesus mask'asan yachankichischu chayta? Jesus ñuqa kamachisniykita funt'ani nispa? Señor Jesus ñuqa tukimata funt'ani nispa? Chay runasta mana Jesus qhawarillatapis munanchu. Bibliata ñawirispa
Biblia pinin iskay unas templo mawicharisanku horas. Señor ñoqas iskayta ayunani ñoqas apapuncha semanapi. Chantapis tuku ima kapuasqamanta diezmota haywani nispa. Pachiqoyki mana ñoqa kay runa hinachu kani nispa qhawasarqa. Imaynata kay runa orarqari? Señor ñoqa huchasapa kani nispa. Señor ñoqa huchayuq kani nispa. Bibliapi imatataq nin? Chay publicanoqa astawan allin kashan kay waqay masqankunapis Bibliata riqsinkichis? Ashka runas llank'aspa obrasta ruwaspa hina sirvisanku. Paykuna t'ukurinku Señor justificaranta paykunata mana hinachu kasan. Señor qhawanpichu huchasapa kasqanta millaypi tiyasqanta llawchusta mana kallpaykunata paykunata salvación qon. Kayin allin kaq puquyninta Diosman haywarqa pero chayta Dios mana munarqachu chayqa punchari. Kayin sullk'anta wañuchirqa pay huchayuq kasaqtin. Señor mana ima aguantayatinichu huchasnirayku haqay tiempopiqa. Kay niqpipis taripawanqa chay wañuchiwanqa nispa. Haqay tiempopi Dios palarqa mana kay hinachu kanqa. Ñoqa señalta churasqayki nispa. Ñoqa qamta qhawasqayki hark'asqayki nispa. Jerico llaqtapi chay zamera Zaab salvación tataripan hina chaqapunichari. Chay hijo prodigopis salvación chay adultera warmipis chaqapuni. Hackeo publicanopis tarillantaq. Chay suwa cruzpi chaqatasqa paykunapis graciata tariparqanku. Amén. Kuna watsqaykichis qankunata ukwatuyta. Qayna Génesis soqta t'aqayninta pusaq chillayninta ñawirinchis. Chaywanpis Noeqa Diospaq ñawpaqinpi khuyakuyta tarirqa. Noe imayna runata karqa? Noe imaynata karqa? Imayna runa karqari? Allintachu pay palabra uyariq? Mandamientostachu sumaq pay puntaq? Haqay tiempopi mana mandamientos karqachu. Allinta uyarispa, kasuspa, hinachu pay karqa? Ma hinachu karqa. Diosqa ni uqllatapis gracianta t'akarqachu kay hina runaspaqqa. Pikunachus runas Jesucristuwan tinkurqanku chaykunaqa? Tukuy paykuna millaypi tiyaqkanku maymas suyakuypis karqachu kay kawsaypi paykunapaqqa. Chay pródigo wawapis, ramera Zaabpis, Caínpis, hinapis nin chaywanpis Noeqa Diospa ñawpaqinpi khuyakuyta tarirqa niwanchis. Ashkas unas palabratas sumaq uyarinku kanpis. Noe k'achas runa Noe hina ñuqanchis sunquchis hich'asun mana hinachu kas chayqa manchay llulla kashan. Kay palabrapi niwanchis chaywanpis Noeqa Diospa ñawpaqinpi khuyakuyta tarirqani. Amén. Dios chay hina runasta mas k'aspa gracianta qushan. Hisq'un kay hina karqa Noepa kawsaynin Noeqa chiqan karqa sumaq runataq chay tiempo runa mit'a ukhupi. Diosta kasuspapuni ahina pay k'atalla Diospaq munayninta. Imaraykuta Dios graciata tariparqa? Payqa huchasapa karqa chiqapunchari?
Imaraykuta Dios David sayrichirqa chantapis sumaqa paykacharqa payta payqa mana kallpayuq karqa charayku Dios payta paykacharqa chiqa punchari Samuel zerqa Davidta unción qonanpaq pero mana tariparqachu mana nichu hasta wawayki karqan watarqa David mana kanmanchu nispa tatan qhawarirqa David tatanqa David Goliat ñawpaqinpi kasaspa Goliat Davidta qhawarispa mana allinchu kasarqa ñuqa general kani imaraykut kay wawata kachamuwankuri nispa mana kallpayuqman Dios gracianta qon kunan qhawaris ñuqanchis kaynata parlasanchis Noeqa huchasapa huchayuq karqa chantapis mana kallpayuq runa karqa chayrayku graciata Dios patatariparqa chaqapuni chari chayta qankuna sumaqta chapinkichis chanta imayna qillqasa kasan Dios allinta yachan kayqa pantasqa kasan no cheqan suna kasqanta Noeqa graciata tarirqa Diospaq imaraykuta pay cheqan suna karqa Dios justicianta qorqa chantapis cheqan sunata ruwarqa Noetaqa amen kunan ashka sunas paykuna allin suna cheqan suna kayta munanku paykuna justo kayta munanku charayku mana payman justicia chayatinchu chay cheqan suna kaqpis mana paykunaman chayatinchu qankuna charayku yachanaykichis tiyan Noeqa mana kallpayuq karqa débil charayku payman Dios gracianta qorqa Diospa gracia nirta payqa cheqan sunaman tukurqa chantapis cheqan karqa qankunapis Noe kikin kanaykichis tiyan chayqa kashan kay kawsay ñan mana ñuqaman gustanchu religiososqa pikunatas religiosos kankuri runapi mana allin ruwaq kaq kanchuqllapis huch'isitu ima allin ruwaypis kan sonqonpi chayqa religioso hina kasanku chay huch'isitu rurasqanku chayqa sumaqta qhawarichinku pay suna kaspa qhawarikunanku karqa faltanta debilidad ninta hinapi Diospa gracianta tarita munaspa religioso imanata yachachinku runasqa allin obrasta ruwananku tiyan nispa iglesianchispi tiyan grupo danza ruwaqkuna paykunata tallerman kacharqayku mayman kacharqayku paykunata Romaman kacharqayku Romapi tiyan qhapana Pedroqta chayqa basílica sutiyuq kasan católicos chaypi tantakunku qankuna Romapi coliseota qhawankichishu uyarinkichishu qhawankichishu chay tukukuynipi huch'isitu urman chaypi imaraykutaq chay urmari chayqa enterito kasarqa chay basilicata católicospaq sayarichinankupas chaymanta urquspa aparqanku
Wawas nipis domapi pursarqanku chayta qhawarispa simin kicharisqa kasarqanku. Chayqa sumaqpuni kaspa hina sarqa. Chayqapuni waqay masis chay neqmasispa manchay k'acha chay qhawakun. Chay perqapis kay hina tamañupi manchay dibujisniyuq kasan. Chay columnas ni chaypi tiyan imágenes. Qankuna riqsinkichikchu chay rompecabezasta? Huch'uy rumisitu hina 0.5 0.5 chay huch'uy rumisitu suwan paykunaqa chay rompecabezasta ruwasqanku. Chay dibujo chay rumisitu suwan ruwasqa karumanta qhawarispa sumaq qhawarikun. Chaynaqa sumaqmantapuni kasan chantapi sumaq riqsisqa chaynaqa. Imataq kayri nispa. Qankuna qhawankichichu mayniqpipis? María puni chaqatapuni chay chukusqa kasaspa? Qankuna qhawankichishu chay imagenta? María chaypi chukusqa kasan Jesusta moqosninpipis kasaman hina qhawakun. Pitaq chayta ruwarqari? Uyarinkichichu Miguel Ángelo nisqata? Chay Miguel Ángelo chayta ruwasqa chay qhapanapi. Chay templopi riqsiykuña. Kayta ruwani nispa. Chayta Miguel Ángelo ruwan. P'unchay tukuymata willarqa. Wawasni chayta qhawarispa simin kicharisqa kasaranku. Wawqamas imanita niykita munaykichis? Chanta kutiritawan chaymanta watuwarqanku. Chay templo kupi manchay k'achapuni tukuyma tiyan. Bibliapi kasan sumaqmantapuni Jesuspaq llawarnin. Amén. Kaypi Pedro chay piezata Miguel Ángelo ruwasqa. Chaypi asqa uyaskarqa famoso chaypi kasarqanku. Mayqanta astawan allin kashan chaypi? Jesucristo llawarnin. Chay templo kupi tukuyma tiyan, pero ni pipis Jesuspa llawarninta waturikunchu. Yachaqaqkunapis qhawarinku tukuyma k'achitu chay kupi qhawakun, pero nipi Jesucristo llawarninta parlankuchu. Chayraku wawqimasis religiosusha kanku. Paykunaqa tifrasqata Bibliata yachachisanku, qankuna sumaq suwanaykichis tiyan, kallpakunaykichis tiyan nispa. Chay imaginta Jesucristo uyanta qhawarispa qankunapis hinata ñakarinaykichis tiyan nispa. Hinamanta mana chayqa runas kayatinkichichu. Qankuna chayta entiendeyatinkichichu? Entiendechikunichu? Qankuna Diospa justicianta taripanaykichispaq graciata Diospa gracianta tarinaykichis tiyan.
Biblia pinin Dios ka kay chunka kanchis niyoq pinin ñuqaqa hatun parata parachimusaq yakuqa kay pachata amparankama. Kay pachapi tukuy kawsaqkunata chinkachinanpaq hallp'a patapi tukuy ima kawsaqkunaqa wañunqanku nispa. Kay Leopardo kikin chay Leopardoqa wawasta wañuchinkanpis pero payqa karqa ruwasqasnin allin kaqkuna. Mana kaypa qhawakunchu allin ruwasqanchis mana allin ruwasqanchu mana chayqa chay Leopardo wañunan tiyan chaqapuni chari. Diosqa chay hina runasta t'unanan tiyan wañuchinan tiyan. Dios ama wanchichi astawan kallpakusaq nispachu ninku. Chay Leopardo kutirimunman chay ñawpaqta wanchini wawastakuna manaña nispachu kutirimunman. Mana hinachu payqa wawasta wañuchin. Chay Leopardo sonqonpi chay munay tiyan mana hayk'apis ñuqanchiswan qusqa kayta atinchu chaqapuni chari. Charayku Dios mana munanchu runa cambiakuspa Diospaq ñawpaq iman chimpayananta munanchu. Noé kikin graciata Diospaq gracianta tarinan tiyan. Charayku Dios arkata ruwachirqa. Imaymana runasta harkaman yaykuy atinkuri? Chayqan kaqkuna k'achitus kaqkuna paykunachu yaykunanku tiyan? Kay runasqa saqespa tukuy imaymana ruwananta munasqanta hina arkaman yaykuy atin. Kunan p'unchaypis Dios salvacionta kicharin ña ñuqanchispaq. Pero religioso kan chayqa sonqonpi tiyan allin ruwaymunan chayqa mana salvacionman qayllachinchu. Ari chayqa mas ñuqanchis chay Leopardo hina kanchis. Ñuqanchis t'unanapaq wanchinapaq runa kanchis. Chay Leopardo mana cambiayatinchu. Qankuna ima mana cambiayatinkichischu. Imata runaykichis tiyan? Dios pa ñawpaqinpi imanata gracia tarinaykichis tiyan? Dios graciaykita quway nispa mañakunaykichis tiyan. Khuyaqakuy ñuqamanta nispa mañakunaykichis tiyan. Chayqatapuni mana ñuqa cambiayatinichu matinichu nispa. Diosqa niña ñuqata wañuchinawanta t'unanawanta. Hinamata Diospa gracianta mañakuspa. Chanta qankunapis chay arkawan tinkuyatinkichis chay arka wakichisqa kasan ñuqanchispaq. Kunanchis imana tukuy niqmanta chay arkamanta parlayta atinkichishchu. Hinapis Dios arkamanta parlawanchis chunkata wayuq chillayninpi nin qanqa ruway arkata gofer maderamanta ukhunpita ruway ashka cuartosta hinaspata mach'awan lluch'iranki ukhunta hawantawan tukuy laqrasninta ama yaku yaykunapaq Diosqa arkata ruway nin gofer maderamanta ruway nin chaqapuni chari. Chantapis cuartosta ruwanki chay ukhupi nin. Chantata chay ukhupi mach'awan lluch'arinki nin ukhunta hawantawan nispa. Qankuna yachaykichishchu imanatachus lluch'unanta? Qankuna chay mach'ata riqsinkichischu yachankichishchu imanatachus lluch'irananta? Qankuna coltar nisqata uyarinkichishchu?
Kaypi carbón tarjonkichichu Boliviapi. Chay cortapuni chayqapuni chayqa petróleo manta ruwasqa kachinchayta q'uñichispa chayqa qhipakun. Chay sutikun brea. Chayqa yaku hina. Wakinkuna ninku nuepa tiempopi mana karqachu petróleo maynamanta breata ruwarqanku. Ñawpaqta imaynata ruwaqkanku breata? Maderata ñut'uspa chay maderamanta lluqsin leche hina chayta q'uñirichispa chaymanta carbonta t'unaykuspa chayta mezclaspa ruwana karqa. Chayrayku ñawpaqtaqa hinaman ruwaqkanku breata chaymanta hina llut'aqkanku ukhuntata hawantataq. Chaqatapuni Dios yachayta quwan Noeman hinamanta ruwaspa Dios nirqa Noeta Noeta nirqa machawan lluch'arinki ukhunta hawantawan nispa. Chay maderaqa mana huch'istuchu mana chayqa sinchi hatun. Chay arku yakupi tuyturin chayqa wistusqacha kanman. Chantapis maderamanpis yaykuyatin. Hinata askha tiempota kaspa yakupi chay maderapis yakuta ch'unqan. Chayrayku Dios nin Noeta machawan lluch'iranki ukhunta hawantawan nispa. Chay mach'ay manita munan qankuna yachankichishu? Chay mach'aqa Jesucristo llawani niyta munan. Amén. Diluvio urmamusaqtin chay diluvioqa mana yaykuñachu arka ukhuman. Chay juiciota quspa chay juicio mana saqawanchischu ñuqanchista. Chayqa Señor Jesucristo llawanin kasan. Amén. Kunan Bibliapi masq'arisunchis. Bibliapi llawarmanta parlarisawanchis. Hebreos libruta qhawarisunchis hisq'un t'aqayninpi iskay chunka chiqyayninta. Leyman hinata yaqa tukuy ima llawarwan llimpuchakun haywanapaq llawar mana kaqtin mana huchapis pampachasqachu. Mana llawarta t'aqaspa mana huchasninchis pampachasqachu nin. Itifrarispa kayta palaspari. Llawar t'aqasqaña kashan chayqa imataq tiyan astawan chaymanta? Chaypi tiyan nin pampachasqaña huchasninchis nin. Ñuqanchis huchayuq karqanchis. Chay huchasninchismanta paganapaqqa wañuy kashan. Ñuqanchis mana wañuyta atinchikchu ñuqanchis niqtaqa Jesús wañun. Runa wañuspaqa llawarta t'akan. Jesucristo llawarninta t'aqaspa huchasninchista pampachan. Chayqa punchari waqay masis. Qankuna ama kunan sunquykichista qhawaychischu.
Jesus pa yawarninta qhawaspa qankuna mana sunquykichista qhawaychischu mana chayqa Jesus pa yawarninta qhawaychis Jesus pa yawarnin imata ruwarqari yawarninta t'akarqa yawarninta t'akasqanmanta imata karqachanta chay yawar t'akaspa huchasninchista pampachan entiendechikunichu chayta qhawariychis Levítico libro qhawarisunchis chunka qanchisniyuq t'aqayninta chunka uqniyuq chislayninta qhawarisunchis Diosman haywanapaq chayqa chay runaqa ayllun ukhumanta wañuchisqa kanqa imata huchasninchista llimpuchan imata huchasninchista pampachan tukuy wawqimas kutirichimuwaqchichu imata kashan chay chayqa punichari huchasniykita imataq pampachan yawar piqpaq yawarnintaq pampachan Jesucristo yawarnin pampachan huchasninchista chayqa punichari Charayku toldo ukhupi Charayku Jesus pa yawarninta ukhuman hawaman churaspa mana chayta parayaykuyatinchu qankuna chayta entiendeyatinkichu hinamata sunquykichikpa Jesus pa yawarninta churaspa sunquykichis ukhuman mana juicio chayta atinqachu amén kunan watasqaykis qankunata Jesucristo yawarninta t'akanña Jesucristo qankunapaqchu yawarninta t'akan Jesucristo qankunapaqchu yawarninta t'akarqa chay yawar maypitaq tiyanri sunquykichista churankichis ñachu chayman nichu hinamanta ñuqa pampaman t'aqani hinachu kasan Mana Jesus yawarninta t'akanña payqa sunquykichis churanña wawqimas qanchay yawarta qhaway chay yawarqa sunquykichispiña churasqa kasan chay yawar imanamanta llank'an chay kawsayninchis chay yawar kashan chayqa chay huchasninchista pampachanña amén Levítico chunka qanchisniyuq t'aqayninpi kay aychaypaq kawsayninchis chaypi kasan qankuna allin obrata quspa chiqanta qhawarispa chayqa mana huchasnikichista pampachanchu Jesucristo yawarin tukuy huchasninchistaña llimpuchan amén Jesucristo yawarninta t'aqanñachu qankunapaq Jesus t'aqanñachu Pastor Marcelopaq qankunapaqnichu Jesucristo yawarninta t'aqan Jesucristo yawarninta t'aqan Jesucristo yawarninta t'aqan yawarninta Santa Cruz paqnichu La Paz pa t'aqarqa hinachu kasan mana hinachu Jesus norteamericanospaq bolivianospaq Santa Cruz kunapaqpis
lapaskunapaqpis qharispaq warmispaq ima runapis kachun tukuy runaspaq yawarninta payta akarqamin yawarninta tukuy runaspaq payta akarqa uqtawan kay kawsayninchis aychapaq yawarpi kasan ñuqa chayta huchasnikichista pampachanapaq quni nispa Jesucristo yawarninta t'aqan qankunapaq imaniyta munan kay palabra watiqmanta yanaparillasqaykichistaq kay aychaypaq kawsayninchis yawarpi kasan ñuqa quykichis expiacionta ruwanaykichis chiqapunichari Jesus yawarninta t'aqan qankuna niqta imaniyta munan kay huchasnikichista pampachanña Jesus yawarninta t'aqan qankunapaq kay yawarqa huchaman apasunkichis amen bueno, Jesusqa norteamericanosllapachu yawarninta t'aqarqa manachari qankunapaqpis yawarninta t'aqarqa chiqapunichari imaraykuta yawarninta t'aqarqa huchasnikichista pampachananpaq amen Jesus huchasnikichista pampachaña chayqa tukuy huchasninchis puchasqaña niwanchis Bibliapi nin kutillata Diosqa tukuy huchasninchista yawarnin riqta pichan Hebreos chunka t'aqaynipi imatataq niwanchiri ñawpaqta ofrendas ruwaq kanku Diospaq ñaq'arispa ovejasta wakasta Hebreos librupi nin mana ñuqa kay sacrificiota munanichu nispa imaraykutaq Dios hinata nirqa qankuna yachankichis chuchayta mana tukuy kikinta niyatinkumanchu pero Dios nin mana munanichu nispa chay huchas ninchistaqa mana chay ofrenda sacrificioykita mana munanichu niwanchis Diosqa chay huchasnikis qankunata mana wiñaypaq llimpuchakuyatinchu ñuqa wakichini waq ofrendata niwanchis Diosqa chay ofrendaqa kachan Jesucristo chayrayku Dios niwanchis añakamachinasta nispa Jesús gustawan imaraykutaq hina Dios parlarqa ñawpaqta kunan chantapis tukuy huchasnikichistapi llimpuchanña chayrayku Dios nin mana munaniñachu chay sacrificiota ovejasmanta ni wakasmanta chantapis ley niqta kayta quspa mana chaytapis munallanitaqchu nispa nirqa ñuqa qampaq huk ofrendata wakichini nispa chayqa kachan Jesucristo Jesucristo tukuy runaspata huchasninta pampachayta atin
Chaypi ñakarispa wakasta ovejasta. Hebreos chunka t'aqaynipi chunka chishayninta qhawarisunchis. Chay munayniman hina ñuqanchikqa huchamanta limpuchasqa kanchik Jesucristo cuerpon wiñaypaq huk kutillata haywasqa kasqanrayku. Imata kaypi niwanchis? Chay munayniman hina ñuqanchisqa huchamanta limpuchasqaña kanchik Jesucristo cuerpon wiñaypaq huk kutillata haywasqa kasqanrayku. Hina kaypi qillqasqa kasan. Jesucristo cuerpo neta kutillata wiñayninpaq niwanchik. Chunka uqniyuq chiqllaynita qhawarillasuntaj. Ahinamanta tukuy sacerdotesqa sayasqamanta sapa p'unchay haywanku imatachus ruwanankuta sapa kutitaq chay hina uywata wañuchisqallatapuni haywanku. Manataq chaykunaqa hayk'aqpis atinchu runasta huchasmanta limpuchayta. Kay kamachina niqta ñak'arispa wakasta ovejasta mana limpuchayatarqachu wiñaypaq huchastaqa. Hinamanta mana huchasta pampayachayatinkuchu. Chunka iskayniyuq chiqllayniypi niwanchik Cristori huk kutillata wiñaypaq kawsayninta huchayrayku haywaytawan Diospaq pañanman tiyaykukurqa. Chay sacrificio ovejasmanta wakasmanta mana pichayatinchu huchasninchistaqa wiñaypaq. Pero kay chunka iskayniyuqpinin Cristori huk kutillata wiñaypaq kawsayninta huchayrayku haywaytawan Diospaq pañanman tiyaykukurqa. Wakaniqta ovejaniqta huchasninchista pichaspa wataqmanta huchamayaykullanata karqa. Mana pichayatinchu huchasninchista ñawpaqman pichayta. Charayku Dios qhichurqa kay ruwanataqa. Chanta watiqmanta waq ofrendata payqa apachimurqa Jesuspaq cuerponta. Cristori huk kutillata wiñaypaq kawsayninta huchayrayku haywaytawan imanita kay munan? Payqa wiñaypaq wiñayninpaq huchasninchista limpuchanin. Kayta entiendechikunichu? Paqarikusqanchismanta pacha wañunanchis kama tukuy huchasninchistaña Jesucristo llawaniwan pichan. Ñawpaqta ñawirinchis chunka chiqllayninta. Hinata tukuspa kayta pastoreswan compartiyku. Wawqimasiskunata ñawirillasaqta chunka chiqllayninta chay munayniman hina ñuqanchikqa huchamanta limpuchasqa kanchik Jesucristo cuerpon wiñaypaq huk kutillata haywasqa kasqanrayku. Bibliapi niwanchis chayqan kasqanchistaña. Chay munayniman hina ñuqanchikqa huchamanta limpuchasqaña kanchik niwanchik. Imanita munan ñuqanchis mana limpuchayta atinchik huchasninchista. Chayqa punchari? Kaypi qhawarispa, kaypi imatataq niwanchik. Qankunaqa imaynamanta limpuchasqa kankichik? Munayniman hina Jesucristo llawanin niqta santificasqa kanchik ñuqanchik. Ñuqa runasta waturini. Mana ñuqa santificasqachu kani ninku paykunaqa. Kay tiempo nitaq congreganichu iglesiami chantapi cervezata upyasani nispa ninku. Kay runapita qhawasan? Pay qhawarikusan. Chayqa punichari?
Imaynamanta ñuqanchis limpuchasqa kanchis a Jesucristo cuerpo nekta wiñaypaq kutillata haywasqa kasqanrayku ñuqanchis limpu kanchis. Mana ñuqanchis qhawarikuspachu, mana chayqa ñuqanchis Jesucristuta qhawarinanchis tiyan chayqa punchari wawqi masis. Qankunaqa justificasqaña kankichis, ñuqa qankunata watusqaykichis. Haqay tiempopi qankunaqa santificasqañachu kankichis. Qankuna chiqan sunaqñachu kankichis. Qankunaqa Jesucristuta qhawanaykichis tiyan. Jesucristo cuerponta haywaspa ñuqanchis pay niqta chiqan runas kanchis, justos kanchis chayqa punichari. Wawqi masis ñuqa tukuy suyusmas rini. Warmi boletoyta rantin. Warmi puni rantin vueloyta avionpi mana ñuqa yachanichu imaynatachu rantinata ñuqa warmillata watuni boletoyta rantinkiñachu nispa. Rantinkiñachu nispa payta watuni. Warmita riman ari rantiniña nispa. Chanta boleto kañachu manachu. Ari tiyan boletoqa. Warmi rantiña. Chayraku ñuqa mana ñuqachu qhawakuni boletoy kanchis mana chaytaqa ñuqa warmita watunay tiyan rantinchu manachu chayta. Entiendechikunichu chayta? Kikillantataq qankuna yachanaykichispaq allin ruwasqaykichis sirvinkichis allinta Diosta mana hinachu kaypi nisan. Mana chayqa Jesucristo cuerpo ninta qankuna chayqa runas kankichis. Amén. Imaynamanta qankuna chayqa runaka waqchishri. Mana qankuna qhawakunaykichischu tiyan. Mana chayqa Jesucristuta qhawarispa. Amén. Wawqi masis qankuna Jesusta qhawaychis. Jesusta qhawaychis. Jesucristo huchasniykichinayta wañun. Amén. Jesucristo huchasniykichrayku kawsayninta haywan wiñaypaq wiñayniypaq chayrayku qankuna chiqan runas kankichis. Chay kashan kay kawsay kay fe kawsayqa mana qhawakunanchu tiyan. Mana chayqa qhawarikuspa mana hayk'apis chiqan chayasunmanchu chiqan kaytaqa. Mana hayk'apis chiqan runa kayta sunmanchu chayqa punchari. Ñuqanchis runalla kanchis. Qankuna mana qhawakunaykichischu tiyan qankunataqa. Mana imapis mana allin ruwasqaykichu mana chayqa imapaqpis kanchu. Astawan sumaq kashan arka ukhupi kay. Sumaqtapis ganasaychis chayqa ma importanchu. Mana nada yachankishaypis mana chayqa imapis qhawananchu tiyan. Mana qankuna tuy yachankishayqa mana chayqa arka ukhupi kanaykichis tiyan. Ima faltasunkichis chaypis ma chayqa ima ñakaripis kashanchu. Jesucristo cruzpi wañun chaylla kanan tiyan. Qankuna mana kallpaq kankichis, hucha ruwankichis kanpis chayqa ma ima ñakaripis. Jesucristo llawarta akasqallan chaylla kanan tiyan. Amén. Wawqi mas qankuna Jesucristuta qhawanaykichis tiyan. Qankuna qhawarikunki chayqa mana fe kawsaychu kasan. Ari wawqi mas arkaman yaykuqkunaqa hawapi uyarisunman tukuy runas qhaparispa wañusqankuta. Chay arkaqa tuy kachanqa, kuy kachanqa. Chay kuy kachqanraykuchis manchayaykunqa kawsayninchisman kanpis. Chay diluviopi yakuta kuyurichanqa ñuqa wañusunchis nispachus qhawarisun kanpis. Haqay tiempopi imata qhawanaykis karqtiyan. Ñuqa sumaq nada sani allinta nispachu. Imata qhawanaykichis tiyan. Kunanchisi ñawirinchis Génesis suqta taqayninpi. Imatanin
llut'anki chaypirewan ukhumanta hawaman chaypira imata kashan Jesucristo llawarin kashan chayqa chay arca manchayta apuni chay tuytuy kachasan dilupi urmamuspa kampis uyarispas kasuna qaparispa wañusqankuta chay manchay yaykun sunqunman añoqa tuytuyta ni allinta mana chayta qhawanaykichis shutiyan mana chayqa chay birayata qhawanaykichis tiyan charayku Dios nin ukhumanta hawanman nispa kaypi kashan birayaqa chay birayaqa mana saqinchu sunquykichispis thalarikun manachu allinta ruwasan nispa mana qhawanaykichis mana chayqa Jesucristo llawarillanta qhawanaykichis tiyan Jesuspa llawarinta qhawarispa payqa llawarin t'at'akan huchasniyrayku chay payrayku mana huchayuq kanikunanqa nispa entiendechikunichu chayta charayku Dios nin breawan llut'ay ukhumanta hawanman nispa nin kay fe kawsaypis mana kashanchu ñuqanchis qhawarikuna mana chayqa Jesucristo llawarin qhawaylla kasan kunan p'unchay kaykama compartisunchis kunan orasaq Tata Dios pachaquyki ñuqayku faltawayku kanpis pero Señor llawarin tat'akan ñuqanchisrayku manchayta gracias quni kay llawar t'akasqanrayku huchasniykurayku Dios yanapay tukuy wawqi masista kay niqpi kasanku paykuna Diospa palabran tuyarinku rogayku Diospa ñawpaqinpi orayku Señor Jesucristo sutinpi amén pachi pachi 내 주의 손을 붙잡고 천국에 올라가겠네 괴로우나 즐거우나 예수가 거느리시네 주